Inong hikai jong ke school sok sar upper primary SSA school ne ke sengi kalapan pau ya ke jeng lengo ya ke jeng syak penduk tulop jong ubnai jemang arhajar arpusan. Aba keren berkidong to kobor hasilong press club uba Dominic Maulong unong hikai ke school ula yatu bakum ginong hikai ke laya kendu ya ke jeng e habai de ke jeng hikai jong ki ha ke ne ke school. Ke school na du usnem arhajar arpusan kam don kena school show but kani kadai nakadau bakadon ka kenrum kenram bat ka jing bombiang jong ka managing committee jong ka school ka ba penlong ya kani ka school ba nam don kena shu banwan pule habai dei bat ketulop uba maulong ulai thu ba ketulop jong benai jemang kimsim layo shu ya ketulop bat hadu menta kisa ha ka jing lengo ba balai ka office kamsim la siu shu ya ketulop Shushu ulai tu bahabai day bat kajing bom don kena school nagaliang kajongki kum kinong hikai kala de bai jing tip syak office baper mat nagaliang jongki ro kala pa ya kajing tho man pa hikai no ya ki syak wei ki school namar kane ka school ka baki hikai kam don kena shu uba maulong ula berabru da ka baong ba kadau gadi nagadau jog jing bom yas ngautu jingmut jong ka school mari jing committee ka ba sami kini ki kunrum kanram ha ka school trong số sang UP School SSA Kabupaten Alis Nam Sabsani. Dan wan kami banten syai ya kejengnya kenduk jengnya jemi kena hikai SSA tiba hikai apa kena ke school sok sang UP School SSA. Kini ke school aduh neurusnan arah jalan pesan ka don ka zero enrollment te habete batani te kidon ki kendrum kentram mana kajing bombiang MC ka manajemen habete batani ke school te kasapen long ni ke school ba kanton yata siro enrollment. Badha kami dei bad kajing sio nama ruang tenang ne kapang ke na kamuta kene ketulap kejeni. Te kajong beu benai me nim sem layor shu yata salary. Tumba adu menta ni klendio ni ya kata ko ba balai na kalian office ka klama shu yang ni habis dari bat kene katulong nalo kataru tibubun ba jing tho ha ka dei bat ka jingnong siro enrollment jangan ka sul nilai ka jing tip sha di office di badan be mo kai education department nilai ka jing tip bono ha ka dei bat kene ban na kalian jumi ro ni kwa ba ban nilai ru ke jing tho sha to bes badipet ba kin placement no yang sha di school nama ba kan ke school kambon shu ya na zero enrollment te nalor kataru te ei ba kumba le iwe di department haba ha kan ke school kambon shu ka enrollment dan kam mantra ini jadi berlipat pistol. Nama baru si kata nilai mahal kan ke kam harapan hikai bangai kejingkai kebapurai kena dan mengkapat ke daba ni sisiong ani ni museu dan kata kejing so ya ba ni siong yin. Henry kene kejing pensen lah yang obvious kaba mila dat bu ye kicing tho baro ba kan le ye kan da placement de ba kaba khatu nong ba habede ba kan ke kam minati aga em sasa jong da is kasil la ba ban ya ban penbedam yang ke kam ke sini ba kidkhot jong kani ka managing committee jong kani ka school SSA ka ba PP hikai pilai approach ne am ki bat kadon KMC andre kene KMC bat ka ba
Nah, kalian tidak ikai itu tidak tam ke teachers members, semua teachers representative. Andre sekretari pak umdai lagi naikai, bila di udah mulai naikai jom ke LP school, mau di presiden, sekretari, bah presiden berdiri sobat jom ke so sakit. Tapi approach ni amsa kipat habede begini gejing ya ke bapi pihak kendo. Nomor kumbang itip ba ka government lay kasuai tang gejing erap katulop sapi. Ray barok pat ka managing pat la pek dakini kinong elam. Namun tawa kembang lais nan, namun kamdon isu kata kecing edai dan kecing hak jimut bahkan ada SMC. Jadi nama kata isami gini baro berkesawan lam ya kan school bahkan lam kuning kumbang mentah. Jadi hakan school ngidon lain iwe idei food teacher but anu idei success teacher. But habis itu kena keselari kaba jong ne obrane ini food teacher ilayo ya la tulok jong obrane Andre balai pan mengiki noi kai asase ngimsen layo apa beda baru ne obrane ne. Mak benar begitu. Yang agak don meeting kau balai April dengan bakla te lakpa yang isya ke LP deficit te ila lagi isya ke LP deficit ro John agak aku patrek pada April. Sekarang kita yang continue berkejikan itu tak ni don nak anu. Haka UP dan show haka LP kita. Tapi continue berkejikan. Aduh kini kisi tolong ilek di sekolah dari tadi mereka kini kisi tolong kisi dan kini show. Kita udah kapten room kita dengan managing Jadi begini gedung kenal kilapun pak atikam mak ke nilapik hi ba mission nadu banyuanikan akan ke school namun kadon kata KPI ka bom yahat jimut nama kadon ke jing labor siang namanya ke SMC ke kapau ke jing banding ini kinaikan baru sikat ka ni kung kinaikan ni don kata ke jing Asia na kabanta ay nakakajinikan ko bakura iki kena imawan hadan ng school kusin. Akan nasamba ng school dito. Hadan ng school nga kawawan join na dus ng arah jalan kenal. Bat tak hadu news ng arah jalan pusang. Andre baro pinagis ng balalik no enrollment yang ada hadan ng school. Andre tetap hadu mentaus ng kena school pelakuan silon kita. Keladang kecil itu. Habis dari bagasi enrollment, banyak apa tu yang habis badai pet yang ni kinaikan, bah kedai benda yang berdagang, kalau kawan ini kinaikan, saya boleh